KAC Health and Family Welfare Department atumpen taralang solong ITBN stimulan kiron pon. Water lang so serdum aklamalong bang paro siran kebra ke thom arada tumpen APLC ratchari along chipok dun. Volongkomaji ASDC asai hemlong ASDC KSA KNCA tumpen joint extended amai kang dipon. Nijang Karbi Longri khang konsensi ke perdopon bol thoi arong sai suci ke phutak chirok to mai ke paman pon. Dipu Municipal Board ke parlo angkang along dinggu ke su ang theke klang pen rat atum phan kachiri pen ke padudun thekji mate ke pajok tun thekji phan pu matha ponsi Karbi Longri Abirta Council ke parlo Health and Family Welfare Department atum pen spatir pe ponsi Dipu Municipal Board ke parlo betaralang so ward number 9 EM Sulzurong par arideng pen rat atum phan ITBN team alan keron ponji aphan kangpupon laso ITBN team alan keron ponji kangpupon amai along alihaman pen EM Sulzurong par MEC Joni Timung Difu Town Committee Chairman Rakro KACC Joint Secretary Rajeson Terang Joint Director DS Dorsingrong Piatum Chetongdun asa klemeng piatum pen labang suci team alant dowai alang along jok bondet pensi puthor rat atum phan labang suci team alan keron pontu Dipurong supiarong dinggu kesu apai nang jumbon lo bonta avedelo pu bagi kalilang lasirat atum pen sami dinggu achitim pen kacepa jok ponji phan akinang sot pu matha ponsi IT ben achitim alan rat atum phan kiron ponasai deng pon lo lapen rat atum pen sami chirok tok pen kedua akinang sot lo lapen lapuonat dinggu achitim adaba porsi king ong puta EM Sulzurong parpen potot pachini pon tu maksud denggu kesu batuan lo kasi pinia nian maksud atumia nisian kedelo si langdam lo putih si pelo arum kisun sin dulu ja atumi yang song dengan mangke on make test pen 50% mangke 50% susecet si klang bom lang la si arum kisun lu puphan kening ini pada 30% nang sunai pelas tang sun selang nang 50% susecet asun si dulang la kites longpen result ke long mangke lalu se woi fisi tamel tum state government pen tai sida ki doktor tim nang toy expert tim nang toy lo lang tum dak si duklung lo selang tum dagel tum health worker kado tum han ke advice patolo part me pu joint director la pen hala prek tum na bangso kilang tuan pen lang tum pen kai ki chingwai pun mum si la bangso plan lo part me health worker lower level health worker asal la pen chenglok la anganwadi worker satum la pen pu di municipal board pen award commissioner pen chenglok lang tum thang thul kursi award tin lo arong la bangso awareness ke pachini so kisu pihak timu thak pachini phan ke klem kidam na tum dam lo chapadu pi lo lang tum se asu langdam lo leput arum nang sunu ani sirom ke 70% adi mon 50% plus dolang stamel tum akonon another 20% 25% wan na hilang je so denggu arum kisu bang arum hirmom lo so sika declare lo phan mangke lalu la sisteme dak difudo komdung arada timtal tum chini lo bangso pu la kado health worker do miklem chipado ga joini tum denggu kiso ke long ke se chitim pen bangso chitim pen chipayok nangi poram theki ke komnu lo chini lo asi non ni thom pli ang bong lu pute anso se arum ki hirje phan sin tum ning ke thedu kado ga sir la bangso dengue bang ke la rural area mate rong bang ke abi dak di area anto Oke, la puson dari lang, la so bang kat he chitim pen pote majo, la si harak to dui sebonta kiceng adim, epicenter padi la bang ke dak di pulong. La si la bang so ke so non la se bu bukuliat long harokat long lo baha ku bukena to long lo. Sita me hala to history lang ndra so di pusi do hithi ruwe prang ni ke prang di pu dam ba di pu do kan si masa dak positif long klang det lo si klang ma hala si nohok dak klang po indang po sita me non kiceng gerak di pu kiceng si ke council colony pulo la super DC colony jilpar apia fi ke indang bom lo non pu birla sai ta tulo bala po wa ta tu nang klang tulo pule la si rong aju ta doji la si mupen pulo kacere mek la chitima bang pangdang long de nai pu pan si pachini lo la jong se belo le pute virde po timang ka so tela di municipal board doko da go council so danggu bang ke pomnong lok bang so ke ceri mek ipan mangge ko so nang deng hinon terang kali non la si deng bom lo he la mangke kachiri nei han ko be futhan lo do je kemkom here lang pa bi pa plor la bang so abde ko paide nei chipang thir pen
tapi part me hala hobe po mo so esidis Egypti po so chitim la so bachi pacek long denang po hela so chitim ke adap sia por si pen aningang sam baji ke thom pen baji hoang mong si gonta hini si active po he nalus ni check po tem ta hala so por mangga tum check ye fan ri ro ko ke check ta hala miliria chitim ba ka pre chitim inu ta fan check in krang ling no te dam jui pukali hatung ke inu fan check der la son hala character ta la si la Dipu Municipal Board ke parlo awartin along same labangsu ITBNHT malan keron pona sai deng ponji lapen dingku ke su aputhak samirat atum phan chirok tok pen pachini pon bomji pusi joint director DHS Torsing Rong hang pen pachini pon Pakai water long adon tin pan maga do adon tin water ke free pan ini ke ceremonial ini ke non ke keceng lo jeng ko ini nana da word ini ke lai long velo ini ke ceremonial word number 10 ward number 9 10 ne pure 10 non te salah dengi ku se ben bangkon la pran tam tang kan apran dam tangge tarik hini lo ke padu ala so pen ni thok bang thom in bang free ke iti ko ang ke do sala inu bang ke lamding aso masih bang thom pen ke dengue ake so dun ko kuchar hala tum ke akapre ka ke so thiu ake so do ek tumang se pet bang bang kedamtang phaiknu ni phaikep arni nijang karbeng long duramla MSC consensi parlopont pothalang su serdhim aklamalong APSC rachari atompen 6 schedule phuthak chorok tok lapen kangdanga mai ingipon APLC Ratchari pan ninge thike du ajok ka prek Ratchari pen BJP Congress ASDC pen don pharo isira ner kebra kep arat atum pen mithang a party COC APLC sirong chipok dun thu lakhain si duramla consensi turipi amai phulongki timung pen kachuri pon amai along alihaman pen APLC turipi amai pujai kathar kursing timung angtong ingti kathar Bikram Hanse Dhaneswar Ronghang Lijang Habe ingti Enjo Tisugla pen APLC aphant ningat thiara tum chitong dun news report Longki Rongpi Hongkram Karbi Longri Abirta Kaduwe don Haroi Sira don Tropner Kepra Ketom nang join dun opinida na penon Dwaram la bangta APHLC ke kangtang binong ate nangli to mahin pen kwan se ning che thepon lo so lama itum ni che thege non bataya bangke kaduwe karbi to na phobat lo ke di inglo so na phobat lo ke di so BJP to malong neli gama than non ke neli to malong APHLC long se nang dun lap pola to ke election ke ate non ke bang jilang nang to ma prang bang ke kopi se ke klempon ke mang so lama putang ke klempon gel hai lo la 6 schedule alam han pemepo la pen autonomous state elitum ke longji ko busonma la solam elitum than pemebompo mo apida ke claim ke joy ke japan athema autonomous state longji pulotante ke thenne alam lo MLA high det api resign lap nangi jong si itu manang pipedete ke sembier lo hang dun jila itum batai si la pen batai si ba patai thombak hang dun jilang mene hang dun det pen ang pipet det la te la ke MLA ke do an ke resign la ko la ke la helo aprang APHLC tu harokre ser kebra throk kebra hinian in kanta la son helo ke claim la sia halabang so elitum autonomous state long amat congress tu warki ke halabang so ho amat elitum long dun det lo chumang garo tum an long chot lo halabang so hala non chumang garo tum ke long a state helo elitum ta ke long dun a state lo ke hala đang cái này là tụm trái cả thar là phải làm công chỉ cả thar ăn bông cái chế đòn tị là bằng số làm thế cà phê cái chari bông tụm năng cắt bông là số làm thế quan là không là cái kem nghe là cái BJP RSS bongo senat tụm sẽ kem là cái aprang le ASDC pen CPIML tụm phải chọc cái phải chơi cái này đi là son thoát cái kem đi phải là tụm nó thắt cái athema angtong in tia phan ka arrest pulo seta lang li phan a charge sheet ta ve FIR ta ve la pen a case ta vi today kan yang a case ta nili case pinake 280 a number a case ta oblique 21 nil case la ke alang li case ave de ang alang li pan police tum
अर्जू ये दे लोगे पुलिस तुम अर्जू नहीं मत दी इन्वेस्टिगेशन नहीं अर्जू नहीं के कर्जू हो थक कलम थान थे डेलो दे थेंग नहीं के दी अलग फन थेंग थे सब थे हमें जेलर लोटा के डोमिसेन अंडेंग से पापे दोलो पापे चो पापे जुन पे मेलो बस्तु का दो वे जोक ता पापे थोनम लोंग लो अभी नोंगे थोनम लोंग लेके ला सोन थोनम लोंग सिता हाला जेलर अंगनु si pidam nai lapen karjuda cingki dam yi pusita hala kirikia long si cingki long chot jikadi non alang lipan ge openly si tum cingki long la ke lage bije la bongo sena hai bongo sena RSS lapen ke la BJP tum si ke claim lo RSS kado vi amat kali RSS Karbi tum dadu Karbi RSS tu claim undi lagi inglong arat RSS tum claim undi lagi hala bongo sena pen kacerap RSS tum se claim lagi lagi ino la non angtong de nil gama tha thik thite la lang li phanda rum kram yi ju rum kram po anke an pachi hok pop munit tum par chu po lapu amar nge leader do po pachi bohong po la son se claim yi puja Tangke non kirang jilang election MP election along nang li ko ansin ning che thepon dolo nili tunga ning che thep melo non aptai bangki ning che thep melo non aptai nili tum poisa avedet puchon narlo poisa le avesita pinita theglong lo ke di ni tum poisa le ki pile ke wang le det ke munetum ba ning ke hang si wang lo ke sakuri ta pipi jat ta pipi la tum pha piona da non CM tum piuni la invite uni la so CM tum non aja kong abe la pona a situation la pona level nang ni et lo ke di to ma pha la si la tu ke rat atum ke la ka aning dok de lo Karbi chot kali lo inglong a rat tum an ke la ka aning dok de lo la pen ohomia tum ta aning dok de lo la Kedem tang phai kini ni phai kep ani langpen konsensi ke parlu kon bulong kam aji SDC asai hemelong ASDC atum pen joint extended amai ke paman pom labangso joint extended amai sarkar be pen si mai pai hem pupon lapan aluhia man pen iem abarim Sundar Singh terang Hemsing Ingti Bukla District Committee amai pu kesop terang lapan ka prek ASDC long klembang pu atumta chetong dur kibang silang ani ASDC ratsari phat koson pen si aprang ke pon tekji mai te lang se pang tang pon tekji ma pusi labangso amai long stan chemum pon si mai ing samjin pen pachun pon News report Rajesh Ronghang Bolongkom Aji Karbi Longri Abirta ini dalam care konsensi committee ASCC otonomi dewan committee lo apen KSA Bukula branch KNC Bukula branch joint extended ami patik ponilo sub branch apen VLC abang fu bang ki kami dak nang stone ratu nang stone lo alam theke lai lo je nona por itu rat ki sunga por do kan biarat akhi ki sunga lo atu kadu kadu chini dam lo adu ya hoyalam thepen sing Meghalaya border ba Nagaland border puno line ngi pe tapen ki litum kachesong hempe kachesong aso fan maki no tami padai bhag je phal sidang tempo hempe kachesong mang papang tanglong lesi akapre kai sulong si kadu beda medak patong ru ba soi sabsi nang lemong lasin la so awareness program aso sabsi tum den pon bom tapen ke konsensi conference sampai along tabe padolo lo kapre district lo tambe konsensi conference sampai padobon dake kiram ta por tum papa committee support ba sia papa doelo la sipini ke joint extended padolo to ka sesong la so si ke pang tang pon japan and break ke sesong pan SCC ke se mene kad banglong arat tum ka sesong lan pang tang pen 240 article la so gopet ai ba pa implement japan la so pesa ke pia fasi so ka 60 along tambe to me papa do pon lo ke lan so si ke bang bom port tambe tu program deng pon ji kapre ga isu pon tambe so pata tambe tu government tambe pressure pilo bom lo la pen ke non 18 alom 18 pen 20 alom tami Delhi long tami central government ali ta union government atu mata kuminister pen jenglo central minister ta si toi phatami join Delhi ke sai phan kedai phatami tum sik ponlo ta solo tami appointment la soda ke longi sin ning thedam ta solo plati de ta so kache so farman hem pe kang la so farman 240 article pata hem moda ta pirapo ta so kache tone phatam sik pon ASIS Development Service under Mondi Project Atumpet Nizang Karbi Anglong Rongkhang Konsensi ke Parlupon Bolsol Arong along Sai Chuti Aputak Chirok Tok Amai ke Pamanpon Labang Su Chirok Tok Amai along Cluster Co-Director Ratan Bharali Pradip Pramanik
Manager Axis Development Service lapen ADO Mantu Soikia lapen sai chuti ki arada tumta chitong dun. Labang so mai long chitong dun aluhi atum pen rat atum phan sai chuti ki abuthak jumisen alam than pon ben silabang so mai insam jin pen pachun pon. News reports Longki Rongpi Hongkram Karbi Longri Abirta. Amar organization to গঠন হৈছিল 2020 চনৰ নৱেম্বৰত গঠন হৈছিল আৰু আমি HMNS যেটো স্কিম আছে সেই স্কিমৰ আন্ডাৰত আমাৰ এই আৰআই হৈছে আইসেট ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ এগ্ৰি বিজনেছ প্ৰফেচনেলছ তেখেতসকলৰ আন্ডাৰতে আমি কাম কৰি আছো আৰু আমাৰ এপিচিটোৱে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৃষকসকলৰ লগত জড়িত হৈ আমাৰ বৰ্তমান 774 জন কৃষক আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু তেখেতসকলৰ লগত আমি কেনেধৰণে তেওঁলোকক আমি আগুৱাই লৈ যাম আমাৰ কৃষি কৰি কেনেধৰণে মাৰ্কেটিং লিংকেজ কৰিব লাগে কেনেধৰণে কি খেতি কৰিলে তেওঁলোকে আগুৱাই যাব পাৰিব ক'ত মাৰ্কেটিং লিংকেজ কৰিব লাগে আমি সেই ধৰণৰ উপদেশখিনি বা তেনেধৰণৰ লিংকেজখিনি আমি তেখেতসকলক দি আছোঁ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে গোটেই প্ৰায়খিনি কৃষকে উপকৃত হৈছে আৰু আমি এনেধৰণে আগুৱাই যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু আমি ৰিসেন্টলি আমাৰ জিঞ্জাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছোঁ জিঞ্জাৰ আমি বেলেগলৈ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আমাৰ যিহেতুকে আমাৰ কোল্ড ষ্টৰেজ নাই কোল্ড ষ্টৰেজ নোহোৱাৰ কাৰণে আমি বস্তুটো ষ্টক কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু ষ্টক কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আমি মাৰ্কেটিংটো কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি চৰকাৰকো আহ্বান জনাম যে আমাৰ এপিচিটোলৈ যাতে এটা কোল্ড ষ্টৰেজ প্ৰদান কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাম আৰু তেতিয়া আমাৰ কৃষকসকলে যেনেধৰণে উৎপাদন কৰিব যিখিনি বস্তু উৎপাদন কৰিব সেইখিনি আমি তাৰ জৰিয়তে মাৰ্কেটিং কৰাৰ এটা সুব্যৱস্থা হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যিখিনি ফ্লাড এফেক্টেড ফাৰ্মাৰ আছিলে তেখেতসকলৰ মাজত আলুৰ বীজ বিতৰণ কৰিছে মাজতে হয় নহৰু বিতৰণ কৰিছে নহৰু বিতৰণ কৰিছিলে মাজতে আৰু তেনেকুৱা ভৱিষ্যতলৈ আপোনালোকে কিবা বীজ বিতৰণ কৰিব বুলি আপোনালোকে নিশ্চয় আমি বীজ বিতৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা লৈ আছোঁ আমাৰ ৰেডিঅ' আমাৰ লগত আছে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জৰিয়তে হওক বা আমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি বীজ বিতৰণ কৰিম আৰু সেই বীজখিনি আমি একচুৱেলি কি হয় যাতে কৃষকসকলে এটা উপযুক্ত পইচা পায় কৃষকসকলে বীজবিলাক আমাৰ জেনেৰেলি কি হয় চৰকাৰী বীজবিলাকেই হওক বা আমাৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ আছে সেইখিনি ফাৰ্মাৰ খুব নিম্ন পৰ্যায়ৰ ফাৰ্মাৰ হয় তেওঁলোকে বীজবিলাক কিনি আনিবৰ কাৰণে অলপ অসমৰ্থ হয় আমি তেখেতসকলক বীজ যোগান ধৰিম বুলি আমি সংকল্পবদ্ধ হৈছোঁ যি ক্ষেত্ৰৰ যোগেদিয়ে নহওক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদিয়ে হওক বা আমাৰ এপিচিৰ জৰিয়তে হওক আমি তেখেতসকলৰ মাজত বীজ বিতৰণ কৰিম বুলি আমি সংকল্প লৈছোঁ যোৱা কিমানটা অঞ্চলৰ কাৰণে আপোনালোকে বিতৰণ কৰিছে বীজ যোৱা আমি এতিয়ালৈকে বিতৰণ কৰিব পৰা নাই আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ আমাৰ এৰিয়াটো যথেষ্ট ডাঙৰ আপাৰ লুটুমাৰী আছে লংগ্ৰাম চাইড আছে